Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasinong umpernay negas ngi kakadway tarik ukalalangkod arajar arpuay kalasaki ya gajing pelipad ba yalay tili kisurok matkaway kajaka penlang rangkat kajaka sajay ya kini lepli padba da wemle katany uba lambor malngyang ya kesurok lang bakas skim PMGSY kabalamang arklur tengka kasurok sinong lang bakas skim RIDF ha kabalamang ciklur san polak tengka mat kusurok narngi sanong dawa kabajarong 6 kilometer langba ke state plan. Habakran ha kejengelang ha shwa ban pli ya kita kisurong UML katain uba lambor malngyang ulapan pau ya kejeng sngok men bakum unong mikmat ulayo ban pun urlong ya kejeng angnut kabaki pajba nong song snong kene katain kitrang. Ha kene kesngi ladon rekat langru chief engineer ka National Highway PWD Road Shillong u BP Marang Executive Engineer PWD Roads NH Shillong Bypass Division uba David M. Pongrum bat kuway. Ban wanra yakabha kamiat ban siu keling yebay day ngamba jugi kam gibabha gibangan wanra bat ban pasyat hapo kasinong gataw so kumian sibun bangayo abang niya gani galat akan mau hagapor bangiwan banbu yumaw nong rem hang niya halat banlit sa kating surok ngiyo banbu yumaw nong rim hangtay hapo umpernay kangi kining sa kimaw nong rim hadu menta bat menta kawan urlong biyang hadin si Paut Ligis nem kamde gabasok parlog ba hagani kapor high sport ibalingkat hapo kaas nem sitiyang kajingyo jong ka umpernay kamde isu kapambalumala asniam siteng lanang ikhen yaga jingyo yaga sanction yaga nega surok kabayat nang niya nakamat kalong arkror ikhen yaga taga surok kabanikandu yaga rangay bat kanang dawa sikror arpo kanday ikhen yaga niya kabading depsna na po nang dalum kabuan siya po school siya sa tiyam yung ka nang dawa ng tiro kaday kumba si Karor Sipaw lada kailang baro tang ginekisrap kimangyo banay kalapoy siya kas San Karor dunay mat San Karor hagaas nam sitiyang kamday kabakay kin kadaw kapapalong banyo sibun kisingirap kadaw kalong bangala ay tulot yalabya met batmansim ban pentik na bagas long gataw gibadan hapo gagpan susi ko siya kiday ban kala yagadur kiday ban walang gislong giban wala yagajin siyay ngayong gaslong umpernay sultanat sibun hanay ladang irong siya kikandang kansrat kamday ka umpernay kalong umdom day na magata hagani kapor parlag bait laong gilong yin sa tayo siya po pananim kiyong ladayat nujar yagda kajiniwan yat ho pita lasi trailar pita ladap wan siwan to kakam kamlong wan siwan to buwan kam kinongkit kam sinong lano ang treno padba lakamian lanang eba no wan to pita lawan ra ipita andai pusi kasilong hasoy kakam jam banya kaktin day na magata perlog bait hagani kapor kakam ram jonga kalong haba pila ay gajing job habang lalong unang mikmat kakam ram jonga kalong bangan kit ngan ba amtang hagat development hangal bangkit ban ba yaga yap kayim yaga pang desitom bangkit ban ba bangkasyan yagilong ying gibadap tang nagijing duna bangkasyan bansarput bansarpay nagbanta gilong ying gibagando yagijing iya kata kadai gatong jama kabakmaddu namar ngalasim yagaray kalong bangan wanra yagaroy kapar bangkit yagilong ying gibaduna bangkasyan yagilong ying gibadan kam yagijing rap kibaphe
kata di katong ka mga buak mat. So kaing patlo kata. Tolong bayang habanya kan ya kajing sisa. Pijit ya ginang mikmat na kaing kadaw. Kadaw galong bapijit nang bagilong kita ginong ilam kibanwan ra ya garoy ka pa hapagas nang kataw. Pijit nang ya ginong ilam pijit nang matajong bapigan kajing sani. Baladang Punjab yubalong unday mandan hasanda jongi. Larapiyo yutang buriw sa kapagumnapat. Undan banyak kanensyo. Dahil na mga taha kanila Paul parlang bayit. Ngam simsyo yala diya kamu emili. Habang arong hapo kakonsil jong ngam simsyo yala diya mo diwa emili. Nasama diwa emili sa bar jong katong prem konsusi. Hangnya ngailang do along snam. Hapo ang brunay, hapo ng prem konsusi. Ngailang kumsi ang sisyam. Wag hapring jong kajimbam langsyo. Kajong ako mo na may kamat. Hanray na persyang banpar, banwat, bankaloy. Kinokilongin kibitan hapring jong kajingya. Wat hapring jong kajimbam dansyo jong ahagabor. Hanray kamsim tukut kajingya day hapring jong abatay. Namar nga sim yagakonsil jong kam palat banyigayin kajonga mamdan bahiyang hasyam syo ngasyam doy mapaygi bahiyang hasyam syo kajing wanra kanya doy mga bakam kumyan banyapay kramsing baha kasurok napantip siya nga bajuan ang karong kamlong baha ngawan hapoy ka janmit nga ganmausa. Yung pet kaniya karong kambaha, kaniya kamlong. Hindi ba, John? Wat na ngamday kontraktor, hari habang nga pet nga kudso, nakakitsak nga kaniya karong kamlong. Nakot, yaw, umani dyan yung di kontraktor, ang bilik kalong kaniya karong. Subhaban singbiyang, naman nga kuha, baga nila surok, kamday bang John mo, at ang hapo aslim. Kamday mga pandahay ka na surak tanamdag hado ba na po i-aazal fulay ngamkwa ay kata ngaong singbahay surak baga niya ating husliam kamday mga ang sing ka na surak bansulapir bagan ba hado at fulay iyang ngamkwa ay kata ngaong sing bagan lang kapasok iya kinong siyang lang bagan dan gano kajing pentipat sila kinong bagang baha kalantay sugin dahil na magkatay po nagbayit hagan ni kapor Nginamya kren niya kiwiwi kipenta. Nganong kren menta kasilay. Ngadiyong ya kinom diswel. Ang kinom niya pleno ya kanina yung school. Ang iyam tangin si play ako yung kapor. Ang niya pleno ya kataka sa dyan. Siya sa siya. Kipanlok yung to kalalong man play. Tatay na magata hakan yung kapor. Parlog bait. Nasubuapan panpaw kandat. Bakong magagatan dyan is nang umpanay. Nga kuha ba nila kumta?